irapusa kakanye sinwa amata ndayishe ndakonsiye bawe ura muti wabuka kayi ariko inzara imeze nabi. Meze nabi sangane muri restaurant. Oh my god. Amakuru meza man. Anyakira. Ariko se man ngenda mvuga ko ngatari muri restaurant. Buri kanya ugenda ugenzwa n'inda. Abuze ko inzara ya 2022 muraboze wa mu basore. None hangane waje kuhagira rero. Akushatse wamfasha ukazina bitondo ubundi uko kugira ibyo byambere. Sawa nyine nakundika mbanze ndebe nyine ko ari ikintu gihari wakimba. Numva se. Nta kintu nakwimaregura umusaza. Kandi ni wibagirwe n'agasosi k'inyama ndabeza hano mukunda guteka inyama z'inka. Agasosi k'inyama inka hanga turoroye. Moka kure wowe. Bizana imbegesha n'ubundi hano ni mu bakire ngomba kubirya paka. Oh my god. Nizanesha ndenzeje utu dutankize mu gifu. Shaman ntabwo birashamana nuko utegereza kwihangana wakintu. Ndabitegera nuko by'abasasita ndahava mbiriye. Aya mata se mana kakanya irapusa kakanye sinwa amata ndayishe ndakonsiye bawe ura muti wabuka kayi nende tapfuye baba we urashize none not that. Sheri, ubu ko tubusobeka tuzabasobokura mu ijuru.